Evar baş temaşevanên hêja û delal di destpêkê de li ser navê Festîvala Fîlmên Kurdî ya Londonê we hemûyan ji dil û can silav dikim. Dibêjim hûn tev bi xêr hatin serçava hatin. Hello everyone, welcome to the 11th London Kurdish Film Festival. My name is Aladdin and I'm going to moderate this question and answer session. Today is the first day of the festival and we watched 5 successful, very good films under Beyond the Borders theme. So our first live question and answer session will be with the director of The Heavy Burden, Bari Gran, Mr. Yilmaz Özdil. He's joining us from Gever, North Kurdistan, to help us to get to know more about his film. The question and answer session will be in Kurdish Gurmanji, but we have many non-Kurdish audience now watching us, so I will try to translate also briefly as well. Also, you can ask your questions via comment section on YouTube, and I will direct your questions to Mr. Yilmaz. So please do if you have any question. Before we start, I would like to briefly introduce Mr. Yilmaz. Sorry, Mr. Yilmaz, there is a long list, but I will try to be very short because we have got a limited time. Yilmaz Özdil is a Kurdish director born in Joliamerk, I think is Gever, North Kurdistan in 1979. He did his master's degree at the Paris Sorbonne University on the geopolitical border treatment in Kurdish cinema. In 2013, he completed his PhD entitled The Visual Construction of Kurdish Identities in Cinema at the New Sorbonne University in Paris. From 2003 to 2014, he directed several documentary films and also worked as assistant director in several Kurdish films shot in Turkey, Kurdistan, and France. He's currently working at Mardin Artuklu University as an assistant professor teaching Kurdish cinema and the representation of the Kurds in cinema. Evar baş Rezdar Yılmaz. Evar baş Slav Rez Geveri. Di serî de gelek spas bo ku te filmê xwe bi me re parvekir, ev filmê serkeftî û dîsa gelek spas ku te îro dema xwe ji me re veqetandiye û îro bi me re yî û te pîroz jî dikim rastî. Ez spasiya dikim û hemû kedkar û hemû kesên ku kedava di amadekirina wê festîvalê da ji destpêkê heta îro heyî pîrozbahiya wa dikim bi rastî kedekî gelek pîroz e û karekî gelek pîroz e ku cî dide me em jî karên xwe fîlmên xwe nîşanê xelkî didin regel bînerê Kurd û biyanî parve dikin. Spas dîsa bû we. So Mr. Yilmaz, just thank to all volunteers in London Kurdish Festival for this opportunity. Brez Yilmaz, ez dixwazim bi pirsa filmê Barê Giran dest pê bikim. Yani her filmek xwedî çîrokeke, ne ku em bêjin çîroka film, çîroka kişandina film. Duî alî de her film xwedî çîrokeke. We çawa biryar da ku vî filmî bikişînin, em dizanin ku wekî me îro temaşe kir di film de sê çar temayên sereke hene wekî sînor, xêzanî, penaberî û şer. Bi taybetî çima ev mijar bi vê ve girêdayî em dizanin ku filmê we di qada navnetewî de derdora 20 xelat wergirtine dibe ku zêdetir jî be, belkî di nav bersiva xwe de tu dikarî qala vêna jî bikî. Kerem ke. Belê, bi rastî çîroka filmê ji vê kurte filmê dirêjtir e, çîroka keşana filmê ez wisa bêjim. 2014 me dest bi karê zanîngehê kir li Mêrdînê, gawa me dest bi kar kir li Mêrdînê rewşa derdora welatên derdor û rewşa Tirkiye û qas xirab nebû. Mêrdîn wek hûn dizanin bajareke antîk e û di marketinga turîstîk ya turîzma Tirkiye da pir tê bikaranîn û ew kerên ku di filmê de em behsî dikin jî vekî objeyekî marketingê bi girêdayê îmajê turîstîkê Mêrdînê ve gelek behsa wa dihate kirin. Piştî çend meha yani ber bi 2015 ve rewş xerab bû hem li welatên derdor bi taybet li Sûriye û Iraqê hem jî li Tirkiye rewş gelek aloz bûn û ew bajarê turîstîk Mêrdîn vê carê bû navnîşaneke penaberan û
من خواست از او ایماج توریستیکی مردینه براواج بکم و اوبژه مارکتینگ که کربون بره و بحث تراژدیا شر بکم. gelek spas desturat hebez xwazim kurtasî îvan gotinê din te wergerînim İngilîzî jî. So I will translate briefly what Mr. Yilmaz said. I'm sorry if I miss anything. So my question was about the film, actually the story behind the film, behind The Heavy Burden, that it was the first film we watched. Why did he decide to make a film about this topic, actually? So Mr. Yilmaz stated that actually the story of making process of the film was longer than the film itself. So he started to work in Mardin Artuklu University in 2014. As you all know, Mardin is quite historical and ancient city, and it gets many tourists from all around the world. And the donkeys in the film is actually, in one side, is part of this sector of tourism. The situation got worse, and after that, the war around Mardin, let's say in Syria, and then Mardin got a lot of refugees from Syria and around who flee war. Bele mamosta. Yani belki درباره فستیوالان و درباره پروسس بشتربون فستیوالان یا فیلمی دا چند گوتنان از بیجم فیلم حتی هج 86 فستیوالان زیده تر بشتار بویه پرانیاوا فستیوالان د پیش پر که داید پرانیاوا فستیوالا دا و 20 خلات مورگشتن براستی دناو دا فستیوالین بچوک جهنه و فستیوالین پرمازن جهنه بس مبستا ما اوکو او فیلم متوازی که مد ناف شرط و مرجن گلک زحمت دا کشای لگل بینرین بیانی پار و بکن و که خلق جی براستی مساج هوای فیلمی که مساج که گلک هومانیستی ببینه و گهدار بکن. And until now it has attended many international and national festivals. Around 86 festivals that the Heavy Burden film attended, and until now it's been awarded by 20 international and national festivals because it is quite difficult situation quite difficult story that we are telling, and we wanted to get our message heard around the world. بله برزیماز پرسامنا دن جی اوه گلو دکشاندنا فیلمان ده زحمتین کو درهنر دروجا ایروین یا لترکیه دویروشا پولیتیک ده دکشینن امبیجن چنه یعنی ناسنامه درهنر مجارا فیلم و جهه کو فیلم لیتی کشاندن باندورا که چاوال لسر وی پروسسا کشاندنا فیلم دکه دوینا برده هون دکارن کی قالا زحمتین دکشاندنا فیلم باره گرانده جی در کتین حوله هنکی بتماشوان مره پارو بکنم کیف خوش ببین. بله سپاس بو پرسوا براستی وقت در هنره کی کرد کو از باور دکم همه در هنرین کرد روبرود بند گلوان پروبلم کو از اینها بحثی بکم. پرسا سرکه یا کشاندن فیلم که به زمان کردی اوتوسانسوره یعنی ل ترکیه و ل ولات اندن جهر بسای جبر که مثلا یا بکارانی زمان کردی یعنی بحث کردن چیروکه که کردی به بینوی لسر نفشین و کیما کد پروسسه که زور و زحمت تا مازم بونه یعنی از ده سال نوته دا لگور خاندکار بوم و پاشی زانینگه من خاند یعنی ببینوی وک اکسپرسیون یعنی جوک و گوتن خواه ifade کرن سینما جدیکوت بم باندور آوی اوتوسانسوره که نخویای کلا کس نزاننه و راستیه که سینمای کردی و سینما کارین کرده یادن پروبلم هری مازن اوه که ده سینمای کردی دا و ده ترکیه به تایبت با همه کسی اندن جی یعنی نتنی با کردم نبونا ماتریالان و نبونا درفتین آبوری باندوره که مازن لسر چیروک کاند که چیروکین فیلما دی که و لسر از بیجم لیمیتین تکنیک و ین استتیکین فیلما دی که یعنی
از دکارم بیجم که به تایبت بو در هنرین کرد او به درفتی جیندی زیده تر و کاریگری یک مزن دکم یادنجی یعنی جیه کشانا فیلم اگر که ام بحثی جیه فیلمیک بکن یعنی او مکانی که ام دی فیلمی دا دبینن او بدنی فیلمیه یعنی او نتنی آواهی استتیکی فیلمیه بدن فیلمیه و رخشی او تشتکو او چیروکم دناوی بدن دا رات چینن و ود بیشن بو من بخواب راستی وک کسی که هم تئوری سینمایی خوانده هم جی گلک لگل در هنرین کرد و باشور و ترکیه مکار کریه بو من کریترا سرکی او که روح و بدن یعنی مکان و چیروکم هودو بگیرن یعنی راست مرو لگل شێوازی نو پێی شێوازی نو دیگەرە بەس ئەو تشتێک و ئەز نەها دەبێژم ئەز دکارم وەکی سامیمیەت ئیفادە بکەم یعنی ئەگەر ئەو هەوگرتن گونجاوبوون di navbera mekan û çîrokê de nebe gelek tişt kêmasin ji ber vê jî yanî gava ez behsa Mêrdînê bikim ez nikarim xwe bi îmajekî turîstikî Mêrdînê sînordar bikim çünkü Mêrdîn gelek ji vî îmajî zêdetir e yan jî bi klîşe û stereotîpên ez bêjim di fîlmên cuda yên li ser Kurdan yên biyanî yên li ser Kurdan hatine kêşan de hatine bikaranîn ez xwaz nikarim sînordar bikim çünkü ew rastiya ku ez behs dikim ez jî perçeyekî vê rastiyê me û ew rastî ji klîşeya zêdetir e û ji stereotîpa zêdetir e yani ew jî zehmet bibore ew jî zehmetiyeke ku mirov bikare hewl bide ji va klîşe û stereotîpa dûr bike çünkü em jî di nav perwerdeyekê da perwerdeyek sinemayî da ez bêjim gehane ku gelek di bingeha çêkirina va stereotîpa da ew perwerde heye yani vê min zehmetiya wê jî dît. Well, gelek spas. Like as a Kurdish director, of course, like we do faces many difficulties. Actually, in today's Turkey, all filmmakers suffers a lot because of lack of technique, lack of finance and other materials. But of course, Kurds, because of the language you use in the film, because of other stuff, it is more difficult for Kurdish directors in this sense. It's like my generation. I grew up in Joliet in 90s and I studied university and it was such difficult times generally in Kurdistan and Turkey. So as I say, everybody suffer, but as Kurdish directors we suffer more than others. It's like if I talk about the place of where the film is shot, the place, the environment is the body of the film, and the story is the soul of the film. And what I always believed, the soul and the body has to be connected to each other. If both of them are unconnected, and I think the story or what you are doing will not be finalized. And he talked about actually the ban on Kurdish language and the reality behind that as well. Kerem ke tuştaki twazil serve bersive zede bike? Na khair, spasiovat kema Okay. Basha. Actually, my question, because I forgot to mention about my question as well. I asked about the challenges in making this film. Like, does being a Kurd change this dynamic in any way? Whether the ethnic identity of the director or the subject of the film has any effect on the process of making the film? It's like in these days, especially in political situations of in today's Kurdistan. So Rezdar Yılmaz باورم گله کس برسوا و پرسه مراق دکن جبر کو د داویا فیلم ده گله پرس د سری تماشاوانان ده در دکوین حوله گلو چی بو جسالح و کریوی گلو خلاص بون آن جیانا خوش دستان آن بریندار بون چما ته برسوا و پرسی ولو فلوهشت آن چما ته
ji temaşevanan re hişt bersva vê filmê armanc di vir de çi bû? Benim. Birastî yani di çîroka filmê de em karakterekî gelek naîf dibînin ku navî Salih ku ji Rojava hatiye û li cem xalê xwe dimîne di nava ez bêjim roşilata navîn da di nav rewşekê gelek kes şêre dibêjin şerê sêyem yê dinyayê de hewl dide bi rêya kerekê malbatekê azad bike, rizgar bike. Yani ev naîftiya Salih bi kuştin û nişandana xwînê dikarî tesîra wê bandora wê gelek kêm be. Min nexwast ez zararê bidem vê nasnameya naîf ya Salih. Ji ber ku ev di dawiya filmê de her wisa hêvî heye, bêhêvîtî jî heye rast e lê hêvî jî heye. Ev hêvî çi ye? Belkî xelas bibe. Ez jî nizanim ka wê xelas be yan ne. Sebebê min yêdin yani ku min bi vê dawiyê xelas kire ew e ji ber gelek sebebên rastteqîn sînemaya Kurdî û gelek fîlmên Kurdî heta niha xwe bi vegotina yan ji vegerana çîrokên dîrokî kiryarên dîrokî yên girêdayê problema Kurd ve sînordar kiriye û gelek car zimanê xwe di zimanê xwe de yan di çîrokê xwe de tişta dramatîze dike. Rastiyeke bi rastî min nexwast ez bikem me ser wê xetê. Bi rastî me got ew çîroke dikare bi awayek dî jî xelas bibe, dikare hêviyekê dî bide xelkê din. Ji ber ku ew metafora Don Kîşot ew karakterê Salih gelek li hev diguncin di vê çîrokê de. Yani bi qedandina filmê bi şêwazek dî dikarî zarareke mezin bide çîroka filmê jî. Min jî ew nexwast. Gelek spas. So my question was actually, I know many of you wonder as well, and I believe Mr. Yilmaz has been asked many times, was specifically about the ending of the film, because we don't know what's happening at the end, and it is quite flu. So I asked what happened to Saleh and his donkey, because they are stepped on the landmine, and we don't know did they survive or die, and what was Yilmaz's aim by leaving the answer to the audience. So he says Saleh, sorry, not Saleh. Saleh is the main actor. Mr. Yilmaz stated that Saleh is a young man from Rojava, from Syrian Kurdistan, and because of the war, which now we call a kind of third world war, because of the war, he was forced to flee, and he stays with his uncle in Mardin. And Saleh, he has like a knife personality, and with killing him at the end by that landmine, I didn't want to kill that identity of his naivety. And also the other one, there is a hope, and I didn't really want to kill that hope as well, because it's like there is a line in Kurdish films, like mostly that they tell things with historical background and dramatize it. And I didn't really want to fall into that line, as maybe some of you know, the Don Quixote metaphor and Saleh's role is quite similar. That's what I wanted to tell. Bele Rezdar hinki پرسین مش چی که جیتین یکوش تماشاوانا جیتین یک جیت خوازم به تماشاوانا بردوام بکم بجه پرسک ج ماموسته یلماز را چما د فیلم باره گرانده کاراکتر سرکه به دوکک جدورا بدینام د آخوی te ماموسته یلماز ماموسته ماموسته دنگه متکه؟ بله. تب پرسامن بهیست؟ ماموسته یلماز؟
Avesta, can you check? He can't hear me, I think. Mamoste? دنگه منتی؟ بله یعنی اوه بله تپرسا من گرد؟ بله دنگی وقتی کرم کرد باشه یعنی تماشاوانه که ما پرسید بجه چما ده فیلم باری گراند استی گشتم بله دنگی وقتی پرسو استی گشتم فرمو بله دنگی وقتی از پرسیتی گشتم اگر بخوازن از کارم برسیو بدم بله کرم که yani براستیا پرسه گلک جمراتی و گاوا لمردینی جمع فیلم نشان دا گلک کسا yani لهمبری و ترجیحی هلوستین خواه دیار کردن از چاوا بیجم yani د سینمای دا راسته هنک تشتنه کمرو دبا له هشیار به مثلا بکارانینا دوکا میردینی تشتاید بو که متخواست از بجه بینم ارکک بو بس مخابن لمیردینی چونکه هل بجارتنا اکتره کی بو هر درولین سرکه ترجیحه که yani من گلک کسان لگل اودیشن کر و بدلی منه بو حتی از دکارم تشتکی بیجم yani او ناوی صالح که حواله که مج باشور دلیزه براستی ناوی کسی که راستقینه که ده قهوه که مردینه دا قهوهجیه و من نیت و از وی بدم لیستن لی قبول نکر yani ناوی صالح هر وصما اوی قبول نکر لی مسئله دو که دا از باور نکم که و آستانگه که مازم با که ضرری بده چاوا بیجم پی باوریا چی رو که چونکه بکارانی نا دو که جدا ده فیلمین کردی دا از بیجم ایدی تشتا که گلک جریزه و دبه امجی قبول بکن یعنی سینمایا کردی سینمایا که نویه ام نکارن گاوا ام بحثا باجره که دیکن ایلا جوی باجره خلکی پیدا کن اکتور اکتریسا پیدا کنه و در فرد جنینه جبر ویجی براستی ام مجبورن که سیندن بدن لیستن لی هر وسا جالی پولیتیکاین زمانی جی از باور کمیدی ام هاتنه آستا که وک خونه رو از بیجم آخورین کردی که ام ببیجنیدی نگیرینگه یعنی خلق به دوکا درسمه یا به دوکا قامشتو یا به دوکا محابات یا به دوکا دوکی باخون مسئله چی رو که جبر کو ایدی سینمای کردی دا همی دزانن سینمای که ترانسناسیوناله و کردین همی پارچه دکارن د فیلمه که دا کار بکن فیلمه که بچوکه کرده بس هر دو اکترین من یه سرکه یک جزا خویه یک جدهوک صبح دکارج دیاسپورا به یعنی ایرانه به یعنی مخابن از نبیجم مخابن چونکه بو من تشتکی گلک خراب نینه براستی بس از بیجم اوه انجامه که راستی یا سینمایا کردیه و دبم قبول بکن لیاو پرسه گلک جمته پرسین Galax Pass. I'm sorry, we had a little bit difficulty with the connection. I think the connection in Mr. Yilmaz side is not very strong, so I'm sorry for that. So there was a question from audience, and it was about the dialect or the accent. Actually, it's not the dialect. Why Badini accent was used in the film? Which Badini is mostly spoken in Duhok area in South Kurdistan. So the question why did you choose that? So Mr. Yilmaz said, I have had this question asked many times. Why did I decide that? And I don't really take it in a negative way, like to have a Badini speaker in Mardin area. Maybe yes, I did want to use Mardin accent, and I did auditions, but didn't really find what I was looking for. There was actually another Saleh from Mardin, which he met he was working, I think, in a cafe shop, but he didn't accept the role. So the other Saleh was from South Kurdistan. Actually, the other main characters, one of them is from Zakho as well. The other one is from South Kurdistan as well. And he doesn't think that these different accents will
will affect the story of the film, because they don't have to be, when you are telling something in a story in a town, the characters doesn't have to be really, or the accent doesn't have to be from that town. And even if we wanted to, we don't have really that opportunity to find actors speaking with that accent. The most important thing is the story, because the Kurdish cinema is a transnational way, and Kurds can act in different part of Kurdistan. As you saw in this example, the two main characters are from South Kurdistan, and they are acting in a film which is, the story is in North Kurdistan. Gelek spas mamoste heja. Mamoste تد واري اکادمیک دجی لکولین خو لسر سینورن ژئوپلیتیک د سینما کردی دکربو از باورم تو کسی هری راستیش بو و پرسیج برکو د سینما کردی د سینور جهه خو طیبت هي د همان دمه د یک اجتماع فیلم ته نها کو امل سر د اخونجی دیسا ام بجن یک جه سینوره قالوا تبي مجارة سينور تشاود نرخيني يعني بالطيبتي ام بيجند السينما الكردي ده يعني سينور وكي سمبولي از بيجم سمبولك الرسمي هبونا دولتك نتوي السينما الكردي ده پرچه پيزاج سينماتوغرافيك از كارم وصا بيجم بطيبت السينما بهمن قبادي و هنر سليم و كسندن ده yani edi devan 6 salı Davida az bejim lokalizasyona teritoriyaya Kurdi, coğrafyaya Kurdi eğer sinor nebe devataya yekem da sinor yani sinor ne xuya hene az de filma xada bahsa sinor ne xuya jidikem devataya yekem u devataya sinor xuya da eğer nebe de gelek filmanda em nikarin de filmin Kurdi da teritoriyaya lokalize biken مخابنه و راستیه که انجام راستیا کردیه انجام راست پروبلما کردیه د سینمای کردی دا نشاندان سینور هر وسا یعنی مرود کاره وکی تشتکی ببینه که دو افکتی وی هنه یعنی سینور ده همان دمه دا پرچه دی که به طایبت سینمای بهمن قبادی دا لید همان دمه دا کارکتران به هف رجی گریده ده چونکه لآلیین دن آلیین جدای سینور ام دبینم که کاراکتر هنه لهن کنه به همان دو که داخلن لگاوا در باز جمع دبن نکارن پری چای خوا د فیلم کنر به همان قبادی دا وصایا نکارن پری چای بدن جبر که او پرل آلیه دی در باز نابه یعنی او سمبولیزاسیون سینور از بجم ناسیونال یه اتاتیک د سینمای کردی دا راستیه که او سبب اینوی همی که استزانن یعنی گلک گریدای یکسر گریدای پروبلما پولیتیکیا کردیه بس د سینمای کردی دا مرو دکاره بحثا شیوازین جدای کارانی ناسینور بکه یعنی مسئله زمان مسئله خو ifade کرنی وکی کرد جی سینوره که د سینمای کردی دا یعنی حتی در هنرین کرد د ناو راستیه که دادجین که ناسنامه وان به از بجم به شیوازین جدا به سینورین جدا تیم دست نشان کردن یعنی همی در هنرین کرد خودی دو ناسنامه نه ده همان دمی دا کردن ایرانی نه ده همان دمی دا کردن ترکیه نه ده همان دمی دا کردن جی عراق نه ده همان دمی دا کردن جی سوریه نه یعنی اوج راستیه که اوج سینوری نخویانه وکی مگوته ده مسئله دنا چارچوه فیلم آمده سینوری هری مازن که من ده جیرنویسا فیلمه دا بحث کری براستی به آوایه که ترجیحی من متخواست از نشان بدم او پیک و گریدان زمانانه یعنی هنلجیه که دجین لبر در هندکارن کردی با آخوان دجور ده هندکارن کردی با آخوان او جی مسئله یا سینوره یعنی منو دکاره سروی مسئله گلک با آخوه گلک دریج بکه بس
belki mi gotu yani burası teritoriya ya coğrafya ya Kurdi برای سینورین اتاتیک تی دست نشان کردن لی ناسنامه یا کردی یا لهنگان دی سینما یا کردی داجی برای سینورین نخویا تی دست نشان کردن. Gelek Spas. So my question was about the border theme in Kurdish cinema, because Mr. Yilmaz did his masters on geopolitical borders treatment in Kurdish cinema. So he is the right person actually to answer this question. So what does border mean really in Kurdish cinema? He says the borders are a formal symbol in Kurdish cinema, as when you look at Hinar Salim and Bahman Gobadi's cinema, and actually this has been like that in last 13s, and we are not just talking about the borders which is seen, also we are talking about unseen borders, because we can't localize the territory, and showing borders in Kurdish cinema, as we see in Bahman Gobadi, like some of them connect them to each other, some of them break the borders. They can communicate, but in one of the film, which was Bahman Gobadi's, they can't buy a tea to each other, because yes, in language was there is no problem, but because the money they use can't be used in the other side. So this is a reality and connect to geopolitical situation of Kurds. And in my film, like the biggest border is the connection of the language. We don't have a lot of time, so that's why I translated this part briefly. We have only 2 minutes. So the last question again is coming from audience about the feature project. Rezdar Yilmaz havalameci işaret dike zede vaqti mene maye du daqiqe mane pirsa dawiji ijtemaşevanan te leser projeyin peş gelo çu projeyin de peşe roje de hene چه سورپریزاتی تماشاوانین خواب کی سپاس بو پرسی براستی از نال سر پروژه که دخبتم سناریو خلاص کرد یا بناوی آفاروس دیسا بحثا باندورا جغرافیای که لسر دو کسین جدا کره که یکی جوا کری لاله یدنجی کسا که کج گنده خواهاتیه در خستن سوچ داره و دزوستانه دا جیه که در باز بن یعنی از دوی پروژه دا از بخواش جولمرگی موکی وجه گوته یعنی جغرافیا جولمرگی جغرافیا که تایبته و وکی گلک فیلوزوف هاجی گوته از دوی باوریه دامه که گلک کودین سوسیولوژیک و سترکتورا سوسیال یا جواته که گلک دبن باندورا جغرافیای دا دمینه از جوی فکری درکتم ری و چیروک خلاص کری از نحال پره دیگریم ده پروسس پره پرودکسیون دامه یعنی کرته فیلم آن فیلم درجه باشه گلک سپاس ایویدارم بکارم بکشیم و سپاس با جارگ دن با در فتی و کداوه پیروز کم گلک ساخت as گلک سپاس دکم. So if I because we are going to end here, so the question was about his feature project. Actually he's working, this is a really good news, he is working on a feature film, and he has finalized the story, and now he is trying to sort out the finance part of it, and the film itself is called Afaroz, and it is 2 men's story, and he told us a little bit about the geography of Kurdistan, and especially in Gever. So that's we came to I had another 2 questions as well, but unfortunately we had to close here because we have another 3 question and answer session. So in this way we came to the end of our session. I would like to thank once again to Mr. Yilmaz Özdil for joining us today from far away, from the heart of Kurdistan. Actually, to me, people say Ahmed is the heart, but to me, Gever and Jolemerg and that region is the heart of Kurdistan. So before closing the program, I would like to say, please don't leave.
If you want to hear more on Kurdish cinema, we will have another 3 live question and answer session with Bruawa Pur, the director of The Shepherd short film, and Sawash Boyraz, the director of Birthday Parents, and also Qadir Talabani, the main actor of My Brother Amal. They will all be with us, and these 3 sessions will be moderated by Kawa Abbasian. Thanks a lot again for watching us. Stay in tune. سلاف و حرمت شف باش الحمو هاویردور جهانی ایکونها متماشا دکن. بكيف خوشي تماشا بكن